Uyu munsi rero nakwihera ikibanza iki mureba muri video kirimo amasaka gifite view y'ikiyaga cya Kivu. Reka tuyikurure murayibona ukuntu ifite view ihagije y'ikiyaga cya Kivu. Iki kibanza rero gifite ubuso 500. Nimvuga ikibanza gifite ubuso 500 aba ari ikibanza kirenze ikibanza kiri standard. Ubu ikibanza cyemewe na leta, muri make leta itangiriraho ivuga ibara ibibanza, ni ikibanza gifite ubuso 300. Ubwo nawe ukurikije uko ubibara, hari abavuga ngo ni 15 kuri 20, ndavuga metero kare, uhagahita ubikuba. Hanyuma rero iki kibanza gikora kuri uyu ni umuhanda uyu umanuka, n'umuhanda uri master plan kandi watangiye gukorwa. Nababwiye ko iyi zone ya brasserie turimo uyu munsi mwagira amahirwe yo kuyitungamo ubutaka kandi ku giciro cyiza cyane. Hano hantu rero turi kuhagurisha ku mafaranga meza, kuri miliyoni 50 gusa z'amanyarwanda, miliyoni 50 gusa z'amanyarwanda. Ngwino ufatiranye iki kibanza kitarakorwa uyu muhanda, kuko batangiye kuyikora, kuko iyi mihanda ni myinshi iri mu zone. Bamara kuyikora iyi mihanda, tukimara kuyapudetinga, ibi bibanza byose byakoze ku muhanda wa kaburimbo cyangwa se uwo leta izatunganya, ikibanza kizahita kikuba inshuro 2 cyangwa 3 bitewe n'aho kiri. Nk'urugero, ikibanza kikora ku kiyaga kingana gutya, nibamara gukora iyi mihanda ntabwo kizaba kikigurwa ayo mafaranga, bizagira mu 100 cyangwa 120. Duhamagara uyu munsi ni GC, wadusanga ku mbuga zacu zose tukagufasha kubona ubutaka mu buryo bworoshye kandi bwiza.